14 puta 6, dole imamo 20, to zapamtimo i gore imamo 4, to je 16 i onih 20, to je 36. Dole nam je ostalo 7, zapamtimo, a gore je 2 puta 1 su 2, to je 72. Ajde, ponovo. 9 puta 9, dole imamo 8, zapamtimo 80 i 1, 81. Nam ostao 6, to je 60 i ovo 4 puta 1, 4, to je 64. Nije tačno, da li ti nije 6 ostalo, nego? 5. Onda je to? 50. I gore mi je 4 puta 1, to je 4, to je 54. Puta 6. Dole nam je ostalo 3, to je 30. 4 puta 3 je 12 i onih 30 je 42. Puta 7. Dole imamo 5, gore imamo 3 puta 2 su 6 i onih 50, 56. Bravo. 7 puta 8. 5 nam je ostalo dole, to je kao 50. 3 i 2 su 6, 56. Bravo, Maja. 9 puta 9, dole imamo 9, a gore imamo 2. I 2, i 1 i 1, to su 1. I dole imamo 9, to je 91. Nije dobro, ajde izbroj ponovo nam šta je dole. Koliko je to prstića? 8, Zapamtiš koliko? 80, A gore šta imaš? gore imam 1 Puta? 1, to je 1, to je 81. Bravo. 1 puta 6, dole imamo 1, a gore Nije 1, koliko ima dole? 1. 2, 3. Pamtimo? Pamtimo 4, Kako 4, koliko imaš dole? 3, Onda pamtiš? 30. Dobro, gore imamo 4 4 puta puta 1, 3, to je koliko je Milica? 4 puta 3. 12. I šta si zapamtila? 30 puta 12. Nije puta, nego 30 plus 12. Tako je, Milice.